Sanibonani wengane zawethu. Ngiyathemba niyaphila. Mawusuku lakho lokuqala la ngicela usubscribe, ushare, uphinde ucomment. Enginethemba lokuthi inkulumo ezifana nalezi noma ukubalana phambi kwenu kusazoba nginingana kodwa iqiniso esingenalo ileli lokuthi kuzoba isikhathi singakanani. Yabo. Kulo indaba ngane zawethu imayelana nelembe lapha neleqamanye amalembe. Quality wenza live wakhe mangabe bheka lapha echaza ukuthi yena ngempela igama elithi ilembe waliqala la. Ngiyakhumbula futhi kwenye video yakudalo echaza ukuthi ngempela igama elithi ilembe yena indaba ebiza ngelembe. Ukuvezile ke nokuthi wake wamkhulumisa umthandeni ngaleli gama elithi ilembe washo ukuthi ndoda angiyithandi lento yenzayo ukuthi uyibiza ngelembe. Umthandeni ke into enginokuyibheka unokudlalisana noquality amagame amnandi yabo kodwa izolo uthe mangabe posta noma kulezi insuku ezidlula uthe mangabe posta kwawukuthi igama lithi laba abanye amalebe mina ngiyilembe eleqamanye amalembe ngokhalipha walo ukuzana ukupostile ukuthi igama ulithola ngegama zakho naye wethiwa igama lapha ke kwimbuso wamaciko wafakwa ibhande elithi ilembe eleqamanye amalembe. Ebemningi ke umbuzo wami wasuthi ukhuzana njobe lapha yami umthandeni wangadlala umthandeni ungadlali kwakhe akumsizanga yini ukuthi isithunzi sakhe singadicileleki phansi ngoba uyena nomthandi no quality abebedlala ngegama elithi ilembe. Ulakho ukuthi ngempela uthini lapho ku comment section vele ngeze udicileleka niphansi igama lamthandeni mangabe lapha ya kodwa kuphinde kwethi omunye umuntu ngelembe. Thema sikhuluma lokho nabanye abantu lapha enkundleni zokuxhumana bezwe ngo TikTok bakuveza abantu ukuthi hayi uke wathi ubezobahlonipha ababili ngamalembe. Angikholelwa ke into efana naleyo angikholwa kodwa phela nami ngizama ukudlulisa ukuthi uke wakusho lokho uke futhi wayezomhlonipha nomthandeni. uSminofu usenkingeni inkinga yani na uSminofu ukhulumele uquality ngegama elithi ilembe lapha ku live so inqwala zifuna ukuthi wena mangabe ukhuluma ungalithathi iside. uSminofu uthatha iside washo wathi cha ama-like ngamanani wabhonxula ngane zawethu maku ukuthi ngizoncikisela ngokuthi fanele ngicontrol kufanele angakhulumi ukuthi ubani uyahlambalaza ubani unjani. Uquality igama lakhe waliqala igama elithi ilembe walichaza futhi ukuthi uliqaleleni. So lento le ebusy lokhu itrend la social media ukuthi ukhuzana abizwe ngelembe akayithandi esizathu esibeke uquality ukuthi angayithandi. Uquality kade edabalasela ebiza ngawo wonke amagama lawo bengabhutshuki bengakhulunyiswa bengatrend lokho akekho umuntu ompucuka igama lawo kodwa ngokuthi uvezelele igama elithi ilembe leqamanye amalembe lapho utshuka igama umthandeni wamlekelela kuloko ukhona asebebizwa ngamalembe. Kungani mawukuthi umuntu uyamsupporta noma uyayibona into ayenzayo ungasheshi umsupport esesephansi njengamanje ufuna ukumlwisa ngoba esephezulu uthi akuyeke nje ucikelela amagama abantu phansi wathi akuveza futhi ukuthi akayifuni ngoba engayifuni leyo nto. Umfonelile uthibela lakho nethi ufuna ukubuza mayelana necomment yakho uthibela wathi yini ube nochuku wena wathi uquality mana lapha ayungimisele kamnandi ke lapha yabona ke lapha wathi baba sogcina singayiqeda inkulumo uthe bhuti sogcina singayiqeda inkulumo uzongibiza ngowena ngoba ngiyahlonipha mina ngikubiza ngomfowethu wena uzongibiza ngowena cha sogcina singayiqeda inkulumo. Cha uthi bela wabuye wahosha izwe ngoba yabona ukuthi akuliwa akhulunywa kabi naye wasethi wenzakalani wasembuza ukuthi le comment oyicommente lapha wasethi hayi abantu uthibela wasethi hayi understand abantu aba understand indlela owenza ngayo wasethi uquality ba understandise yabo ba understandise ukuthi ngempela kwenzakalani lapha yabo. So uquality uvezile nje ukuthi indaba maseqala ekhuluma manje elwisana luhla ngothi ebese kuba nabantu abafuna ukudatshukelwa hayi ngakhali madabukelana la yabo angingabi nomuntu oxhashazwayo. Uquality ukhala ngixhaphaza kakhulu into akhale ngayo ngane zawethu. Ngiyafisa ukuthi ngizivula khona lapha kwi-comment section. Asibambela kwamanje subscribe share uphinde comment okhuluna konke umsubscribe yakhe imali yakhe so senze ukuthi kube wena oqala othola notification noma ke sekufakela ivideo phambili. Ungakhohlwa ukulike ivideo yethu ivideo siyafisa ukuthi lingane nama likes. Mlalelo wami ukulike usisiza phina kusisize ekuthenini uma ivideo yethu uqhube uyilike aba YouTube baya recommenda ibona abantu abaningi
ngane zakwethu ngicela sibambela kwamanje angithembisa khona nje ukuthi into ezinhle ziyaza into ezinhle nezitrendayo ziyaze kuyona ukhuluva TV asibambela kwamanje nginithanda ukubhubha ngane zakwethu danko